Ekitabo kya Zabbuli essula 16. Mukama nk'oku ali omugabo gw'abali ku mutiina. Ndinda ayi Ruhanga, akuba niiwe nyesiga. Kagambira Mukama nti, niiwe Mukama wange, tenyine karungi koona hootali. Abarikwera bari omu nsi nibo barungi, abonshemererwa n'omutima gwange gwona. Abimuula Mukama bakewongyera Ruhanga ondiijo bekanyisiza obusaasi. Ebihongwa byabo byeshagama tindibahayo n'obukwaka bw'okugamba amaziina gaabo. Mukama n'omugabo gw'obunguzi bwange n'egabo omu kikopo kyange, niwe orinda ebyange. Emigoye ekangyerera emyanya erikushemeza, n'ekyabuzimanyo n'obunguzi burungi. Ninsiima Mukama ompa obwenge kandi nyekyo omutima gwange gunyegyesa. Mukama niwe ntaho amaisho obutoosha, tinditengyesebwa, ahakuba ari aha rubaju rwange rwa buryo. Nikyo omutima gwange gushemererwa n'amagara gange gakesiima, n'omubiri gwange guryaguma guri buhoro. Ahakuba torisiga amagara gange kuzimu, n'obukwaka bw'okureka orikwera wawe kujunda, oryanyoreka omuhanda gw'amagara. Omu maisho gawe hariho okushemererwa kwingi munonga. Omu mukono gwawe gwa buryo harimu ebirikushemeza ebiro byona.